This is the iyi ni coronavirus. What would happen? Ese bigenda gute iyo wanduye kino cyorezo cya coronavirus? Ese ni gute kigira ingaruka ku mubiri wawe? Wumva amagambo. Ese wakora iki uramutse wanduye kino cyorezo? Ese ufite ayahe mahirwe yo kuba wakirokoka? Reka batubwire. Ati iki ni cyo kiba iyo umaze kwandura coronavirus. Ubundi iyi coronavirus cyangwa se yitwa COVID-19 ikomoka mu nyamaswa zo mu gasozi. Iyi coronavirus ikunze gukwirakwira hanini binyuze muri twa ducandwe duto dusohoka iyo umuntu yitsamuye cyangwa se agakorora. Hanyuma utwo ducandwe tukugezeho cyangwa se umuntu mwegeranye iyo tukugeza guhumekeho urandura. Ndetse ngishobora kuba coronavirus yaba no ku bintu dukoraho umuntu yakoze uyanduye, aho wakoze ukikora nko mu kanwa cyangwa se mu maso no mazuru, wabasha kwandura cyangwa se ubwawe ukayiyanduza. Ese byagenda gutera wanduye coronavirus iyo umaze kuyandura? Hari amahirwe menshi ko nta kintu kimwe ubanza kumva ako kanya iyo ukiyandura. Byibura bishobora gutwara iminsi 2 cyangwa se ibyumweru 2 nta kimenyetso na kimwe urabona ko wanduye coronavirus. Bisobanuye ko ubayeho ubuzima nk'uko wari usanzwe ubayeho. Ariko iyo witsamuye cyangwa se ugakorora, haba hari amahirwe ko ushobora kwanduza abandi bantu utabizi. Ese bigenda gute noneho iyo utangiye guhura n'ibimenyetso bigaragaza ko uyirwaye? Ku bantu batandukanye bigenda nabyo biza ibimenyetso mu buryo butandukanye, ariko ubushyuhe bw'umubiri burazamuka. Ubwo ni umubiri uri kugerageza kurwanya iyo virusi. Bisobanuye kubanza ukagira umuriro, ugatetera, ukabira icyuya. Ibimenyetso bishobora kuba byamara nk'iminsi 2. Nubibona byaba byiza wifungiranye ahantu wenyine nko mu rugo, ukaba wenda ufite nk'ibiryo byo kurya kugira ngo udasohoka ukajya mu bantu. Wakumva nanone urambiye kwifungirana mu nzu, ukaba wareba nk'udufilime dusobanuye n'urugero, cyangwa se ugasinzira. Ibyo iyo uri kubikora usinziriye, umubiri wawe uri gukora cyane kugerageza ngo urebe ko wakwivura. Ushobora gutekereza ko wakize rero umeze neza, ariko iyo virusi mu bihanga ibiri kwinjiramo nanone rimwe na rimwe, icyo gihe ngo usanga bikugoye guhumeka. Mu bihaha hatangira kuzamo noneho amatembabuzi atuma ushaka gukorora, guhumeka bikakugora, mu gituza hakakurya. Iyo bikomeje kuba bibi, haba hari n'amahirwe y'uko utangira kuruka. Ikirenze byose, utangira gucika intege, ukumva urananiwe no kugenda bikanga. Ibihaha byawe bishobora kugenda bikarushaho kuremba. Bamwe mu barwayi barwaye coronavirus bagiye barwariramo ibihaha burundu cyangwa se bakageraho n'ibisebe. Ariko haracyari byinshi tutaramenya kuri iyi virusi. Bimwe mu bice nanone by'umubiri bishobora kwandura. Rimwe na rimwe abarwayi bagaragaje ko bamwe muri bo bagiye banarwariraho umwijima. Ibimenyetso nubibona wakwihutira kujya kwa muganga. Nugera kwa muganga bazagushyira ahantu ha wenyine mu kato kugira ngo utanduza abandi bantu. Abaganga nabo ntago bahita bagusezeranya ko bagiye kukuvura ngo uyikire, kuko urukingo rwa coronavirus duteganya ko byibura tuzarubona nka nyuma y'umwaka. Ariko abaganga byibura bagufasha kumva umeze neza, baguha nk'ibinini bigabanya uburibwe, amaserumu n'ibindi bagufasha. Umubiri wawe ubwawe ushobora kugera ukabasha kwivura coronavirus, ariko akenshi ni cyagiye ubusanzwe uri na muzima mu mubiri wawe nta kindi kibazo wari ufite, utararwara coronavirus. Ariko iyo usanzwe wari umuntu n'ubundi mu mubiri utameze neza, hari igihe coronavirus yatuma unapfa. Ariko nanone hari abarwayi basanzwe barwaye nka kanseri cyangwa diyabete. Iyo urwaye coronavirus hari amahirwe menshi yuko ushobora kuyitupfa. Ese rero bigenda gute iyo urwaye coronavirus? Ntabwo bisobanuye ko ugiye kuyitupfa. Icyo ukwiye gukora ni ukwicunga kugira ngo utanduze abandi bantu, cyane cyane nk'abantu bari mu zabukuru cyangwa se abandi bantu bari basanzwe bifitiye ubundi burwayi mu mubiri. Ni benshi bagiye barwara coronavirus bakayirokoka nta n'ikindi kintu cyabaye. Ni gute ikintu nk'iki ngiki rero wagikumira kugira ngo ubundi utandura? Ni ibintu byoroshye. Oga ibiganza byawe buri kanya. Ushobora kubona ari ibintu byoroshye, ariko nibwo buryo bwa mbere bwo kwirinda coronavirus. Niba utabona ahantu ukaraba, shaka nanone hand sanitizer, ariko urebe yayindi ifite alcohol kuri pourcentage yo hejuru yagufasha kwica mikorobe. Ndetse witondere buryo ki ukwirakwizamo aho ukora. Rimwe na rimwe nko gukora ahantu ubonye ukaza wikora mu kanwa, wari uri kumwe n'abantu mu modoka ukaza, cyangwa mu bantu benshi ukaza wikora mu bice by'isura utarakaraba intoki. Ubushakashatsi bugaragaza ko coronavirus ikomeza kugenda ihindagurika bikavanga abaganga nanone, kuko ni byinshi bagenda bayibonaho bishyashya batari bazi. Ese reka twibaze, byagenda gute isi yose yanduye coronavirus? Mbega hakaza icyorezo isi yose ikandura?
byagenda gute? Reka ibyo tubibikire agasobanuye ko ubutaha ubwo tuzaba turi kureba byagenda gute nk'isi yose iramutse yanduye coronavirus, ariko Imana ibiturinde. Ni ibintu byoroshye, mukomeze kwirinda mukurikiza izo nama nababwiraga. Yari Roke nk'ibisanzwe, abamuzi ntibamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ciao ciao.